Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibalwan yung masalese nga mano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, ang nakatamo pong Kasuelo, keti kayang Pampanga, inya naman kabalen, maya pa ugto kaya kayungan po, ne? Nanano ko po kanyan king kasalungsungan, at yung kayo opisina, at yung kayo po kayong bale, o at yung kayo po kayong school, o nanong gagawin nyo? Alas 12 po, ne? Balo tamo kanyan, break time, lunch po, ne? Nung manugto kayo, share you po kaya kami, nino rin kaya beyo, mag-shout out kayo. O nung naning kaya kayong ulam, pwede mo naman, na kami man po mapanistikeni, baluta naman po, itamong Kapampangan, makanano yaman po, kasimpling kaya katamo po nga, at syuke nga lamesa, baluta ya pong ilutong manyaman. Inya naman, share yun na po kaya kami, bakanta naman, feel me, nakakabsi kayo po, king kaya kayo nga kabilyan, king kasalungsungan, ane po, ano pa ta? Balang hugto, baloy naman, yako tsuko mo po, Kenny, magkwento ko, makipagtalamitam ko, king amanong si Swan. Live na live tamo po, ne, king channel 36, king television nyo, ne, nung lumwal na koman, o buri yung king cellphone nyo kami alben, king gadgets yun, ne, CLTV 36 page po, ne, king Facebook, live tamo, anti mo naman po king YouTube account ng CLTV 36. Nano pata kabalen. Ibiyem mo po, mi po kaya kayo ini nga balitang menga palyari keti labod Kapampangan. Nano pa tayo nga manong siswan ang popong kulturang Kapampangan, ning kaya katamong gambulan, king kaya katamo pong pamitalamitam ngening webis, 7 na po ning Setyembre, laban nyo po, may kapituta ng Aldo, kening bulan, ay nga manuan tamo, bala mo kapilang pa mo, very excited tamo po kayong Burr months, pero ngayon ipito ng Aldo, may labas ne po, balo ko, ikayo pong suki mi, ne? Ingari kayo po nga laganas manalbe makatutok kayong nano patakay nga kaurasan na ini medyo manibayo kayo po king kaya katango po nga set design ngayon Aldo ne po. Ayan po, very relaxed tamo po ngayon ne. Thank you so much kang RML Enterprises na kimpama ni muna na po nga Rodel M. Lumbang na diya po nga may kay penibata na po rin kaya katamong mga santing asset. O pasibayo po, pag mananuanda kayo nga, makyabya kayo po, king kakatamong kwentuhan. O reni na po rin bida, ngening Aldo. Happy birthday po! Karengke, katamong kakaluguran. O, yan po ne, ikabayan ni Kuya Art Consuelo. Metong po kareng cameraman tamo kay ni King CLTV. Kuya Art, enjoy your day! Happy birthday mo naman po kang Kuya JP Manalang. Metong mo naman karang kakaluguran tamo at kaya beking industriya. Akin niya pong I-Orbit, Kuya JP Manalang. Happy birthday to you, Kuya Manuel Esguera. Makanyan mo naman po, birthday na mo naman pong Ishna Cruz Sablaya. Happy birthday po. Kabalen, ikayo po, ating kayo po nga kakaluguran keng bien, buri yung i-shout out, ne, makatuto ko po kayong kanakong cellphone, i-greet ko la po para kay kayo bang baluda, nanuka rin kayo man po, kay tiyato, ne, agaga na kayo po rin kaya kayong kakaluguran king bien, ne po. O makanyan pa man po, kabalen, po, tabu, ating kayo naman buring i-share, kaya katamong kasebyan, ngening Aldo. O ini po.
Inglango po kano, na tinukluking damulag. Yan. Mas mata siya paking damulag. O yan, peka-emphasize na po, ning kaya katamong editor, itang lango, king babo na po ning damulag. Nanong buri na kaya sabihin yan kabalen? I-share you po, kaya kami, ba kanita, ayap setaya, king kaya katamong programa. O yan, kabalen king pami katago na ini, nano pata, oreni na po rin balitang balen. Balita, keti Labuad Kapampangan. Binisita ya City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag kareng abyasan king syudad katukining pa magpatupad king price ceiling nga inutos ng President Bongbong Marcos Jr. Keti, sinaing singlarubu kano kaya ding magtindang abyas? Pepakit danong makanano karagul ingkarelang malulugi. Inya apilaning alkalding pamaligwana na kanusana ning national government ing aman wadang ayuda bayula paruguman niya ra ding rice retailers. Ning report. Abak ngening Miyerkules September 6 kadwang aldoning patupad a price ceiling king abyas. Pegsadya na lang Pintalan City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag reng rice retailer bang a karungot lareti. Dakala kanong sinaing-sing kaya, uling magkasakit lang taluki, king presyong 41 to 45 pesos, auutos ng Presidente Marcos. Dinuang do kano kaya reng resibo, magpatuto na makamaldang seli ing abyas, inya lugi laking price ceiling. Nga ng mayora, mamabot kano king atlo hanggang 5 pesos ing mawawala karela balang kilo. Naiintindihan natin sila, pinakita nila yung receipt nila sa atin, paano nga daw naman nga sila makakapagbenta ng 41 at 45 kung 50 pesos na nila kinukuha. So ngayon, ang ano nila para makasunod lang sa government natin, nagbenta sila ng palugi. Lalam ning Executive Order number 39 ng Presidente Marcos, inabedala ding local government unit kareng dapat mag-monitor king implementasyon. King parti ng Mayor Caluwag, aliwa mo ing pamanaluki o compliance ing dapat tutukan dang manungkulan. Maulaga kano ing papil ning LGU, bang asikuro na mabilis siyang misadya ing listahan da rin kailangang midinan ketang amanwandang subsidy ning national government kareng apektadong retailers kapamilatanan ning DSWD at talakad antimong lead agency. Ngayon naalamin natin dahil alam naman po natin na may programa ang DSWD sa kanila, alamin po natin kung anong klaseng tulong po ang maibibigay nila sa ating mga nagtitindang bigas dito. Kasi kung nakita nyo, liliit lang ng pwesto nila. So malulugi sila, might as well daw na magsara na lang sila kasi kesa malugmok sila sa pagkakautang kasi binabayaran lang nila pala yon consignment. Samantala, king programang Bawaling Chismis kang Sonia Soto, pasyag ning Provincial Agriculture Office na ati na lang initial master list, iba't kareng hakumandareng rice retailers, king probinsya. Ako'y kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalan, bayo kaya po ibiya kaya kayo ning kadwa tamong balita, ne? Ore ni po rin kaya katamong talapanalbe, ne? Buri ko kasi, kayo po bibili at itang commitment min, ay shout out da kayo. Ang poretang buri pong payabot ka rin kaya kayong kakilala, ang pong kakaluguran kayong biye. Anti mo po, ing kaya katamong talaga namang suki, king nanupata, ne? Yaching Yoli, Mungkal, naning Mabalacat City. Pakigreet pong 60th birthday keng malugod ko pong asawa Rolando Mungkal, Manalbeya po. Kong Rolando, happy birthday po kaya kayo ne. Sana po nung nanuan po yung kabilyan nyo king kasalungsungan at yung kayo po kay masandi nga kabulasan ne po na sana po dakal pa pong datang abanwa king kaya kayong biamiyabe kayo pong Atching Yoli.
O hindi na po, kaya katamo po nga kadwang balita. Adwang beses ne kanong meluban manako. Ing metong a barbershop, king syudad San Fernando, kilub na po ning 4 bulan. King kadwang paami katagon, may yakit na king CCTV camera ing suspect. Kasalungsungan niya kanong manimbestiga yung kapulisan, king insidente. Para king aliwapang detalye, ay ning report ng JM De Jesus. Banuang 2018 na niyang umpisa na yung abiyali na tutong lagyu ing barbershop business ba natin lang panakitan para king kayang pamilya. Peg sumikapan di kano iti para maging niya matagumpay nga pililang negosyo. Sir, mag-start kami mo kanta malatiyang business. Tapos ito, nanangos kanina, talagang pegtsagan mi yan na dagol ya, makaya nagang may katlo na kaming branch. Bali, ining branch ay ni second branch mi yan. Balaos ne sana'y masanting ang pulahin ng karelang business karing milabas sa Banwa o nang inyang data nga May 29, 2023, minarap la deti kimeto nga dagok uling liban deng manako yung karelang shop. Mayakit karening litrato o gaywarang dala ng busbus na ng window type aircon balang milubre ng kawatan. Minabot kanuking 50 miling ikwara king barbershop. 8:30 sir, 2:30 ning madaling araw. Tinulak ditang aircon mi kening side na ning makabali. Actually, ating yung vacant lot ni medyo madalumdum yo. Kari niya dinala ni ning lalaki. Anak ya mo, siguro mga 20s makanyan. Tinulak na yung aircon, kari niya linog. Tapos kinuha na nga ning, hanggang akit ng gamit like, dening razor da rin ng barbero, gunting, tas dening pomades ming bebento, ampong cash na sales ming 3 days. Hera kanu balo nung nanong panamdaman da kay ba't ni matsurang may kapalyari. May pablatter lang kanu detid sa kanu big back to business bang apa nakitan de pasibay may wala kareti. Oning kalabas ning mapila na bulan, August 30, 2023, may luban na naman yung karelang barbershop. Akit king CCTV footage ay iniing manako ang manukyat tampong sinalikod king compressor na ning metong dapang aircon, bayo pa makalog king kisabi na ning shop. Yung pangadwa naman sir, maranon pa, 11:30 yango dinala ning tao. Kaya niya pang mismong harap ni ning shop niya dinalan, tapos kitang babo aircon, binuklat niya mo itang kitang kisame, inaklat niya. Kasi kanya lube, pero feeling ko bala mo ba't niya kining shop? Kasi yakabud itang side data na alayang bakal, pero abalo ni aluban ni. Siyempre, nung kapalinog kayo ni shop, may balo na imbuklat mo. Siyempre, nung atin yung bakal, milog ka ba or what? Siguro, sir, ba't niya kayo nito? Bala mo migmatsyag ni, tapos migbalik niya mo. Pero mas kanya lub, sir, kasi magdili-dili yan, malay mang lookout Mekwaya kilob din barber shopping pera na ning barbero ay Ronald Sumalinog apilang bula ng pipagalan ng pang tinipon. Nung pagpasok ko po dito, nakapatay po yung ilaw. Kinapa ko na yung locker ko, wala na. Nakabukas na. Pagtingin ko, wala na yung pera po. Magkano ka? 72K. Bali yung mga tip ko nandun, tsaka mga home service ko. Pati sweldong iba. May bug niya kanong makapag-obray Ronald ang akit ng melimas la rin kayang pera king locker. Bibili sana ng gamit. Tsaka pangangailangan sa bahay. Kaso, wala na. Linapit do kanuring biktima king kapulisan ng pangbarangay bang may dinanaksyon ni milyaring insidente. Agpangking barangay Captain ay Carlo Pinedo Lazaro, pasik na nga din karelang pamagronda lakwas na istong bengi. Masanting mo naman kanunong makasawap na ring pulis king pamagbante. Kana mo po, sana po na kahit po sa retong, dyan man po itang kapulisan po, dyan mo at magronda po itang vehicle na mo po. Ang po kasi po rin pong tao ko, di takla mo po rin. At balutan naman po, itamo pong ikami pong manungkulan kayo ni. Dahil pong tao ko kasi, alternate la po rin. Ako po rin makakaya pong dyan may baryo. Sinigurado na namang Police Sergeant Ian Del Rosario na ng City of San Fernando PNP Substation 1 ang kasulunsungan na kanong mga imbestiga at balaos mo naman yung kanilang pamaninton ka rin kawatan. Iyako po yung kaya ko yung talasuyoy, JM De Jesus, ating pusong makabalen.
Aking kaya katamong kaluguran na balen, ngayon Aldo. Magpaganaka ng Commission on Elections kareng kandidatong barangay and SK elections, dikil keng premature campaigning. Magumpisa na lakano keng pamanyita, ampong pamandakap kareng maranong mangampanya. Nanula po wari reng bawal ning gagawan da iti o ngeni po nga mag-eleksyon pakibaluan tala po reng report ay ni. Kapasan ng Certificate of Candidacy o COC, kukonsidera nila kanong opisyal na kandidato ring tatagal ngayon ng 2023 barangay and SK elections. Buri ng sabiyon, makapalalam nila kanuking Section 18 ng Omnibus Election Code, nung nukarin at inausan na premature campaigning o pamangampanya hanggang alapa in campaign period. Nanula ring aktibidad na makakategoryang early campaigning. Antimo impa magpaskel tarpaulin ang poster bistama na chuking private place. Nung man pala ko ng meki bandining property, in kandidato kanuyang may paruson. Agyang alang makalagay vote kareti, considered na pamuring campaign materials. Malyari muna mang may consider bilang premature campaigning numayakit niya yung kandidato karing public gatherings, makipaggalamano karing tao, mamia leaflets, shirts, face mask, at aliwa pang bagi. Maski rin social media na rin kandidato, babanten na mo rin ng Comelec. Inyaring TikTok videos, maya pa kanungburan nila, agpangkang Comelec chairperson Attorney George Erwin Garcia. Samantala ding maraka pa kandidato, posible lang madisqualify ang pong makulong, bababaking metong abanuat, lalampas king anang babanua. Aparte king maranong pamangampanya, paganaka mo naman ka ng kandidato na 5 pesos mo imalyaring gasusan balang botante. King kalendaryo ng Comelec, magupisa pa muna ng October 19 ng campaign period at malyaring October 28. 8 namang oras ang botohan kay October 30. Magumpisa iting alas 7 ng abak hanggang alas 3 ng gadpanapon. Huwag na huwag nilang sasabihin private property ang hindi pwedeng paalis. Tama, hindi pwedeng alisin na may-ari ng bahay ay yung kandidato. Susulatan namin kayo and you will have to remove all of these campaign materials in 3 days. Ang premature campaigning election offense po yung 1 to 6 years imprisonment. Kung sinasabi nilang mali ang Comelec, o di sige po, didalhin nyo kami sa Supreme Court later, pero kakasuhan muna namin kayo. Ako, ingke kayong talasuyo, liya na kanilaw, ating pusong makabalin. Ren po rin mapila na balita aking kaya katamong balen ngayon Aldon pota pong alas 6 rin pong aliwapang balita antabayanan nyo la po aking balen at balita po kabalen oreni pa po rin kaya beta mo mag-komento magpa-shout out king kaya katamo pong live Miss Alma Sampang Canlas Maya pa Aldo po kaya kayo at sing Alma manalbe ko po Aldo king TV nga na po pati po kanu king CP manalbe at sing Alma. Pakigreet po happy birthday kapatid ko Antonio Tonet Sampang. Ayan po Antonio Tonet Sampang. Happy birthday po kaya kayo. Ibat ya po yung greetings kang at sing Alma Sampang Canlas. Aga na ka na kayo po ko. Yan po. Hello po kanu kang Glenda Mariano watching from Glenda Mariano watching from Arayat. Siguro po kilala na yung bisita tamo ngayon ng Aldo. I-aching Carol Moral Mercado. Malbeya po kanu. Atsuya po kay Porak. Dakala salamat. Aching Carol king kaya kampaman albe. Alpialdo yun na po yan. Ulin pong masaya. Kaya ni po kay Nanu Pata. Kabalani kayo nung kayo pa may kapagpa-shout out. Kayo pa may kapag-greet. Nananu ko pa po. O yan po. Yung kaya katamong comment box. Yung kaya katamong live king Facebook at po king TV live tamo naman po Eko po mama ko king pamanalbe king Nanu Pata. Uling king kaya kamo pong pa magbalik. Pakibaluan tamo. Nanu ining RoboQuest. Amarapat po. Keti king Central Luzon. Peka mumunaya po ini kaya naman po dakal tamo abalo. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Eko pumaswelo kanyan, kabalen, nung balang makaniting oras, at siyo kami po Kenny at may pagtalamitam tampo keng ama nung si Swan. Kalupada po rin kaya katamo pong Manalbe king kasalungsungan. Hello, Ate Merly Rivera Batu na Manalbe, kang Luis Mercado, ang pupuking ka na akong pengari, ay Teddy Lumbang na Aldoldo po Manalbe kaya katamo yan, Edison Lumbang, at saka po iningreng pamilya Mariano king Plasang Luma, Arayat, Pampanga, Antabayanan, Depo, Baluda po kasi, ingkarelang kabarangay, ingkarela pong kapamilya, Akayabe, tayo po, king kaya katamong programa. Balo yun po, kabalen, makatula po na Mika Robotics Workshop, king Mabiluga Central Luzon. At metong po kareng mani muna, kabalen tayo po, maka-proud po, na rin Kapampangan, makikilala po kayong Miyaya Liwang larangan, po, anti mo po yung bisita tamo ngayon Aldo, presidente niya po ng Centrify Technologies Corporation, metong robotics innovator and tech expert. Kabalenke po kayong araya ti Engineer Yods Vincent Mariano. Welcome to our show, Engineer. Thank you po, Ma'am Jan. Bota ating kaburing i-shout out, no? Kabalo kumani na, ilaring taga-arayat king kaya ang shout out. Sige po. Alright, sige. Shout out po kay sa pamilya Mariano dyan na nakikinig. Sa mga partners and organizers ng RoboQuest event as well. At yung mga team ko sa Baras TBI ng Bulacan State University. Hello. So, hopefully, masarap ang lunch ninyo right now. Olaw nyo na po, Metong nga naman ni Engineer, karay mag-wish kayo na manyaman kayo kakanan king kasalungsungan or mag-enjoy kayo nung nanuyaman ng ulam yun, Sabi ko pinandin ni Engineer, pareho kami pong menibat king arayat, kaya dobling ka na akong panga-proud. King kaya katamong guest ngayon, uling kalupa king Kapampangan at kabalenke pa, Sir, or engineer engineer po yung iawos mo kaya kayo. Pila na kayo pong banwa kanya na manigobra o pamuntok na po ng Centrify Technologies kaplan niya po Telacademia? Telacademia po niyang last year, January 2022. Bali, bago ko po may graduate engineering, makatalakad niya po itong kampanya ito. Kasanting po, 2022, puta kay 2023, mika RoboQuest, puta kay ikayong pagtiwala na ning DICT, ning Bulacan State Universities and other organizations na kayabe mag-organisa kay ni Buri na pong sabyan na somehow gugulista mo po talagang masanting alagyo king robotics industry. Bali po, siguro po bayo tayo puntalan talaga, itang kaya kayo pong RoboQuest. Buri kaya mo pong kapamilatan nyo din ang tayang lino.
no? Kasi itang po kabalen, totoo na po yan, engineer po. At ang dimdam tayong robotics, agad tamo nga isip, robot, technology na mag-replace kareng tao bilang talapagobra, bilang empleyado. Ngayon, buri kaya pong linawan, buri kaya pong di na nyo kaming kalinawan po na tungkol po kayo. Nano ya po wari pag sinabi tamong robotics? At siya po sinabi tamong robotics, kaya mo po, bala mo electronic yan at inyang gagawang specific purpose. Like, for example, ginawa kayo pong robot na maglinis ng sahig, robot na po ito. Dito pong akakit yung automatic vacuum cleaners, robot na lang po dito. Ano naman po necessarily kay magpalit yung obra ka rin tao. So, man tayo. Bala mo po gagawa ng mas mayan, Oh. yung obra na ning tao. Oh, yes po. Naming relationship na ning robotics ampong information and communication technology kasi bala mo akakit ko kapag ating workshop and other robotics activities, ICT, lagi lang partner ding aduwa nga rin. At syempre sinabi yung ICT, Information and Communication Technology, ay ni po yung part ng robotics na in charge kareng communication ng robot keng remote control, mga yan, keng internet, pati po akakit ng robot keng computer, keng cellphone, ICT niya po ita. Ita naman po robotics, ita itang mismong itsura nitang robot, bala mo ita itang mechanical part na. Bali po, engineer Yodge, na po buring sabihan, nung pila ni nga age gap me. Pero matuwa kayo, pero king lawi ako na yan, na marakal na kayo po talaga, maging achievement king robotics para kayo pong maging metong kareng resource person, tamo po kayo ng workshop. Anyang mag-thesis ka engineer, balo ko BS, Mechatronics Engineering ka na. Bakit tamo share tamo kareng kahit tamo kareng kabalan tamo, o bakit kaya nakanang engineer, nanuwaring gewa na, nanuwaring balo na, yung naging gewa mo kanita kaya kang thesis or final requirement as ketang degree po ay Tang final requirement mi po, pati po kasi engineering required kang maggawa talagang output, itang atatalan mi, itang akakit mi. So, itang gawa mi po, itang thesis mi, kaya po, robot yan pwede yun pong lumutang kayong baha, at tang purpose na po is tang mag-deliver yung supply ka rin stranded victims, tamo ka rin may bagyo man ta. So, yeah. Kasanting na po pala nita, engineer, nung ma-develop yan. Kasi metong pong problema kapag king disaster response, itang kapag yung area masyado yung makalmog. De aluban ding truck, reta pong kaya katamong retang kaya katamong rescuers. Ita po palang pamanatad kaya. Masanting nga po, Yes. sana po akit na yung gobyerno Sana. at ma-develop yan. Sige, engineer, munta ko pa ketang nanulaga na po ng robotics. Aside ketang po pamibali bale makasahop niya po yan maging mayaning obra kakakitala rin nakakitala ka rin albenta mo nung makanano nitang vacuum cleaner lakwan ilan ang bala pero syempre panto ng tamo itang makanano yung makasahop kaya katamong community kasi ating kung ikit na inisabi yung ating yung marabula sahop kang healthcare ating nga maragula sa aking agriculture. Ito disaster response given ito. Uli nga sabi mo, pinmetong kaneta nga gewayo pong robot. Pero yung healthcare, makanano ye po, bakit ingasan tinganan yung robotics? Kaya healthcare po, atin na pong robots ngayon na manatad panulo ka rin kwarto-kwarto ni ring hospital. Tinamon tutok yung gulis. Pero atin po namang mas advanced robot ka rin. Dito pong gagamitan na kayong surgery. Kaso po, atin pong kaya medyo controversial ya pa po na gamitan may pawaritang robot kayong surgeon, makanano po may kamali. So, patya naman po kayong agriculture, gagamit na pong drones, mag-fertilize itong bukid, tas pati din yun sa mga greenhouse, dito pong robot itang balang mag-spray fertilizers as well, at balang magbugo lang kay pestimanta.
So kasanting na po nita, lalo na po, lakwas na po kaya katamo na Rice Granary of the Philippines, at tintamo pong problema kay crisis, kay problema po na kay presyo na ning abiyas, masanting nga po pala yung kay robotics mo naman na makasaop ya, baka ta ma-improve itang kaya katamo pong agriculture, ang pong numakanan, mas maging mayan, kareng kaya katamo pong ortelano, yung pa mag-produce. Engineer, puntalan kay ining kaya kayong RoboQuest 2023. Sabihin niyo po, this is the first time. Yes. Region-wide Yes. na mag-abi-abi. Sige, please. Yes po. Ini pong RoboQuest event me, kaya po, ini po yung mumunang robotics exhibit and workshop, kaya ni pong Region 3. Regional-wide siya po kasi, in-endorse na pong CHED Region 3, DepEd Region 3. Suportado na rin po nitang Vice Governor Alex Castro kayong Bulacan. So, may invite kami pong participants kan Zambales, Nueva Ecija. In CHED ng DepEd rin po, sinaupya kareng mag-invite. Bali, magpadalala pong letters kareng universities tamo ka Region 3. So, apin niya po itang kay first exhibit kaning regional-wide po. Although kanya po pong Bulacan may daw sa Region 3 po invited. Opo, engineer po ako magdetalye na ano nga ni tanga tsuketa nga RoboQuest tamo ne kasi po pagkabaluan ko ang po workshop later ne tsaka itang detalye na po ning workshop later pisabyan mi ang engineer. Buri ko pa mong abalo bakit pumika RoboQuest 2023? Ating bang akakit yung bang ating maragula opportunity kay ning Central Luzon, ating maragula demand na to learn about robotics kay ning region at nakalmanin ton siguro kareng estudyante tamo kareng professionals tamo kareng kumpanya na mas balamo dagul itang belwanda kay robotics. Yes po, nem. Madagul itang demand. Aliman po kayong aliwang bansa, pero pati na rin po kay Pilipinas. Marakal po industriya kayong Pilipinas na balamo kukulanta na po tao. So, kayong agriculture, healthcare, bumababa po yung manpower natin. So, nung makal pong tao, itang biyasang gawang robot, itang robot na makasahop talaga, mas magiya pong mayan, mas safe itang trabaho da. Yes. Actually, di ba, minsan itang misconception ng robot is an image of a person yan, mga tatay nga kakit. Pero yung robot pala, engineer, bala mo rin, gamit la talaga na naman na kailangan talagang mag-replace kaya katamo ne. So, something nga po yung nakakita. Patati ka ba rin idagdag engineer, kaya misconception about robotics and robot. Ang misconception tamo po kayong robot is it will replace the jobs. Ito po yung sasabihan da. At yung tamo makakakit, itang Jollibee po, at yung nalang robot waiter, wala na. Itang robot lamo rin po ito. Pero ito pong itang makakakit is, well, sige, atin pong trabaho ma-replace, pero atin niya rin pong trabaho ma-create. Anya pong mano-mano la pa po dito ang factory workers tamo. Tas nauso po yung sensors and automation. Opo, may wala lang pong trabaho dito ang manual laborer, pero may lipat lang po kayong supervisory role, may lipat lang kayong technician, repairman. So, mantanda mo rin po kayo ng robots. Bala mo rin po dito pong aliwan trabaho, ito naman po yung kunan na rin tao. Yes. And mismo kay robotics ne, atin mo naman obra, syempre itang gagawang robots, Yes, ring parts of the robots ne, tao la syempre po ring gawa ka rin na naman po gawa ng robot. Totoo. Ni engineer. Pero makanano yan po may gumpisay ng RoboQuest. This is the first time ninong may proposed, ninong may conceptualize kitang idea of the RoboQuest. Actually, aliwa na comment pa, aliwaya ko itang mag-propose pa itang kaya ko kayong company, aisip na sana atin tamong workshop na imbitado la ring egana-gana. Like, aliwaya limited ka ring engineers, aliwaya limited ka ring programmers. Actually man po, marakal kayong participants may LPT la, teachers la, dahil aliwa, young professionals la na buridang mag-career shift. So, ito mo po yung vision me, mas marakal taong biyasa kayong electronics, kayong sensors, so that ito pong manpower tamo kayo ng Pilipinas, mag-upskill la.
O ita po kasanting na po pala ning vision na ning RoboQuest ay ni ata reta pong sangkanong bakit ma-realize na po kanya ne very much ready na la po ne para kay ning RoboQuest. Hello pa mo po kang Mama Glenda Mariano, proud mama kang Yodge Mariano nga na po ne. Hello Miss Pat Camus and Miss Aisa Between, nene po. Obra po, yung kapampanganan ng trabaho. Salamat po, Ching Aisa, kaya kayo pong share, kaya kami, bakanta po, mas lakwas siya pong sali sa pa mga pampangan mine. We appreciate it very much po. Dakal pong salamat. Ating kami pa pong bipagkwentuhan na Engineer Yodge, kaya pa magbalik na po ning nanupata tungkol po kayo ng RoboQuest, kaya nung interesado kayo at bisa kayong dakal abalo, eko po maglitan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Okay, ako pong maswelo kanyan, kabalen. Isipan nyo po na ring kahit tampo rin kapampangan at no po palakat ni karas keng robotics. Inya naman po kaya bela kareng talagang gugusal bakan ta po ma-realize ya baka nita mas I appreciate tayo ing robotics at nung makanano ya po makasawop keng kaya katamo pong komunidad ang pong pamangailangan tamo po ang tinamo po keng healthcare, keng agriculture, keng disaster and I believe marakalya pa po pwedeng isaup inya naman Engineer Yodge bakan tamas palawak tayo po pisasabihan tungkol po kay robotics. Engineer, ini RoboQuest 2023. Sabihin nyo po nandin, aliyan po workshop ini. So, generally, nanuya po ini nga RoboQuest? Siya po ini, mainly workshop ya. Pero may invite kami pong partners, kay Bulacan State University, kay Zambales, kay Nueva Ecija, mag-exhibit la po. So, papakit din po ditang products daw, magpakit la pong robots din, magpakit lang smart devices, 3D printers. So, noting ko pong interest ka rin mga nita, pwede ko pong munta. So, yeah, exhibit siya rin po. Opo. Engineer, kapilan niya kasi ning exhibit ay niya, tsaka kapilan niya Aldo. Itong exhibit po, one day mo po, kanya pong first day, September 9, ngayon na pong Sabado. Tapos, September 10, Domingo ya po ito, ito na po itang mag-assemble talagang robot dahil participants may. O itang workshop po, itang 2-day event ay ita, atin ta na pong workshop. Atin niya rin pong workshop itang first day. Kaya po kasi sa second day, ito po itang robotics assembly tamo. Pero bayo la po kasi mag-assemble robots dahil participants tamo. Kailangan mabiyasa mo rin po kayong electronics. So ito po itang topic kayong first day tamo, itang electronics. O ini po ating tao po nga magpa-shoutout. Hello po to Soriaga family. Aldo Dola po kanong Manal Beking Mabalakat.
Iba't po kang Ederlinda Google Soriaga, dakal pong salamat at ching Ederlinda po ating kayo pong anak na interesado kayong robotics o ating kayo pong buling ko tungkol ka rin robot at ching po kay ni Engineer Yodge. Engineer, itang workshop, nanula rin pisabihin nyo ka rin, nanula rin topics? Okay. Kayong day 1 tamo po, kayong September 9, ito po itong mag-program microcontrollers kaya itong Arduino. So, balo na po siguro din Gen Z millennials ini. Pero, bayo po kasi itong board ay ito. At gagamitan niya po kayong pamanggawang robots. So, kaya tamo po dudurot in day 1 tamo kasi tamo po rin mabigla din participants in day 2. Day 2, mo rin po mag-program lang robots. Bali, mag-code lang na ano yung gagawa na nitong robot gagawan daw. Tapos ito po, mag-assemble na lang rin po talagang robot ating sensors manta. Opo, engineer sa manual nyo mag-assemble. Makanala po retang kahida kanita, retang gamit. Are they available kay pong site? Makanyan? Actually, I wanna thank po yung Tagalog po on this part kasi Bulacaneños sila. So nakipag-partner po kami sa Advanced Robotics and Intelligent Control Center ng Bulacan State University. Thank you so much for sponsoring the kits as well as DOST. Region 3, they have sponsored like 100 kits, I think. So they've been very supportive in this regional-wide event of ours. So really, thank you so much, guys. Ito po yung gagamitan tamong robotic kits. Makanayta engineer, syempre atin lang kit, ating available kung nanula maretang nanong ausyo karetang gamit-gamit areta ne. So atin na kayo bang king isip yun na buri yung paggawa? Is it a robot related to disaster response? Is it a robot na nagamitan king bale? Nano iya po yung idea behind the getang kita ita? Actually, itong idea mi po, malatila mo pong robotic kits data, pero ito pong concept na applicable ya. Ito po sinabi ko po nandun na itang robot manatad panulo ka rin pasbul-pasbul kayong hospital. Makanta po yung gawan da. Gawala rin pong obstacle avoidance. Itang patse mabanggana po itang robot. Likuya. Makanta. And then, ito po, meron po pong idea mi is i-program dere pong participants, no ko rin niya munta mismo itang robot. Bala mo atin yung navigation, manta. Opo. Kumusta na po rin participants tamo? Kain na kayo po? Dakal na la po ba? May close na po ba yung kaya kayong workshop? May close na po at may 70 participants kami. From Zambales, Nuecia, Tarlac, sa mga ganun. Nanula, estudyante la or kain na la talaga professionals? Actually, man pin po, mas ditak la rin yung estudyante Marakal karela, young professionals, marakal teachers din. So, ito po itong kebiglami. So, malang may pressure kami palalo kasi professionals na rin. So, yeah. Yeah. Professionals la, pero they want to learn from you. Kakaring kaya betamo po kayo ng RoboQuest ay ni actually, it is supported by the government. Yes. So, na po sabihan na masanting niya talaga yung kaya katamo RoboQuest. Engineer, nano mo po yung vision na ning RoboQuest. At the end of the RoboQuest 2023, nano po buri yung asabi yung maging achievement na po ning activity ngayon? Ining vision na ning RoboQuest po is more on karen niya pong participants Nano po itang abaluda. Itang vision mo po, kaya rin na ning workshop, then yung participants mi, baluda na po na makananong mamanda rin itang smart device. Patse po kasi sinabing robotics, dala na niya rin po itang sensors. So, patse po ating sensor itang metong abagi, balid na po, makanano yagawan ito. Tapos, patse naman po karang robots. Atin lang pong general idea, makanano dit itang controls, makanano yung milyari. So that, nung burida pong gawala rin kahit, gawala rin robot, agyuda. Engineer, ay nirugoti rumangutang although sabi tamo po na may close ning registration for the workshop ne. Koyang Oliver James Dizon po tarugo interesado. Makanano na mo po mag-register nga narugo Koyang James, pero balo ko naman na engineer itang exhibit kay. Sige, please address the question po ng Koyang Oliver. Yes po, Sir Oliver. Tamo po, may sarata na po registration last week. Pero ito pong exhibit me at yung day 1, libre po kayong public. So nung interested kayo karang robots,
3D printers, mga smart machines na the remote control. You can go there po. Just look for me, Yodge Mariano. Welcome na kayo ka rin naman po. So, yeah. Ay ni po meron pong pa-shoutout dito, medyo tatagalugin lang po natin. No, mula po kay Miss Aiza Bituin. Ay, kapampangan niya pala yung Miss Aiza kasi ikit ko nandin obra po yung kapampangan ng trabawanan. Thank you so much Miss Aiza. Sabi na po, shoutout po sa robotics team ng SPED-G Kalayaan Subic, representative ng Philippines sa World Robotics Olympiad sa Denmark on September 19 to 26, 2023. Good luck, Bea and Gev. Siguro po at Aiza, malyari da kayo mo naman po palang kumbiran. Kaya po kaya kaming programa para po pakibalwan ng kayo. Magsadyayo po uling representative na kayo po pala ng Pilipinas. At Aiza po bayo kayo sula po kay Denmark at yung tamong RoboQuest. Anyway, first time niya pa naman this year. And we hope na maging niya pong successful para next year, Renny po palang kayabe tamong from Zambales, nakapagkaila mo naman kaya kayo makapag-participate. Thank you po kanuan ng Koyang Oliver. Ayan, Koyang Oliver, pakibataan na kayo pong Koyang Yodge. Engineer, po taruguling misaran niya Koyang Oliver, pero po tamalita, muntaya po are you aiming another RoboQuest next year? Given po, ingikit yung pamagsadya at makanano po karakalding sinaw pa pong mag-participate? Definitely atin niya pong plan ni Centrify. Ngayon pong ikita mo, suportado ng government. Marakal pong sinuporta. Kay Region 3, marakal interesado. So, sige po, atin kami po naman plano ka rin mga yan. Pero after nining RoboQuest po, tuloy-tuloy na po detang online workshops naman. So, ito po na kayo po required makokembale. Pwede kayo po mag-join online. So, ito po, mas mura lang po dito. So, yeah. Sige po, Engineer, later ko tangke ang kayo kay Centrify. Buri ko la pa mo po i-greet din kaya katampong Talapanalbel, Luis Mercado, ayan, Chantal, also known as Madonna, Miranda Matusok, Manalbea po. Hello po, Aching Leonie LG, Manalbea po kanu, Aching kay New Zealand. Thank you so much, Aching Leone. Makanibala po alas 12 hanggang alauna natin tampong kwento ang Kapampangan. Nung aming miss you po, reta po mga mano kaya katamo po mano si Swane po nung aming miss you po itang kwentuhan na itapami talamitam laganas ko pong tumutok 12 to 1 o'clock. Sana po lagi yung adinan oras. Baka tayo ako po masyadong mga homesick kaya ti Pilipinas. O yan. Balikan da ka, Sir Engineer Yodge. Inga Centrify, nanula po rin services or products ba kakayon na related kang robotics? Ang yan po more on services kami. Gagawa kami pong prototypes. So, nung kayo po researchers kayo, business owners kayo, ating kayo pong pagawang smart device, Mickey sensors, robots, makantala po yung service mag-consult kami, mag-design kami, gagawa kami mismo robot, kami mismo yung mag-program. At madalas po kareng solutions didinan mila po kay artificial intelligence, AI. So, aliwa mo po chat, GPT, po. Aliwa mo pati pala rin gagawan dari engineer at ila na mga AI. Since Mitik Doya po yung Centrify 2022, 1 year, dakal po, matas in demand kay makanya na services? Matas po. Kaya mo pong Bulacan, nung pong marakal mag-avail ka ring services marakal po kayo mga estudyante po, magpa-consult pero atin mo rin pong madagula kumpanya, puro manufacturing companies magpalagay lang sensors ka ring machine So, matas po talaga in demand mga nini.
Reni po siguro malbe kaya katamo, kaya kalanuling ikit de po ini nga baka post tamo ne, sinabi tamo about, it's about robotics and RoboQuest ne. Related la po, atin lang balu, kabelbelwan kay nga robotics. Kalupa na po yung Oliver, itang pekibatan nyo nandin. Nga na po ne, pa-shout out din po ding ICTHS. Kaya nga ICT High School ya po ini ne, robotics. Meg second place la po Germany. Kapilan pa mo, inya pala ka-interested na po kaya nga pisasabihan na ini. Kung Yodge ne, kung Oliver ne, pag kayo nung buriyo po nga makipag-partner or bisa kayo po mag-reach out kayong Centrify, mag-chat kayo mo po kaya kami bakanta happy tupada kayo po kayo pong adwang engineer Joey bakanta mas pasanting niya pa po mas ma-improve po in kaya katamo po nga kay robotics na ni ICT High School ne po. Hello po to Dong Mariano, pakibati po Vintage Runners Mariano ka pala. O yan, salamat po kayong Pamanal Beyo, Kong Dong ne po. O yan, sir, nakakarakalabalo na engineer at po rin nga Manal Betang at dakalameli nawan tungkol po kay nga robotics, makanyan pa man po yung oras tamo po mayari ne. Po ating kayo pong please invite again or po ating kayo pong buring i-announce. Okay. So, sige, para for Region 3, Tagalog lang po tayo saglit. If you're interested po sa mga robots, 3D printers, smart devices, mga remote control na devices, pwede po kayong pumunta sa Bulacan State University sa Valencia Hall, September 9. Day 1 lang po yung exhibit natin, pero 9 to 4 p.m. naman po yun. So, if you're interested, libre po yun, open for public. You can browse there. Pwede nyo rin po kausapin yung mga exhibitors. Magtanong po kayo if you want to learn more about their products. And we're looking forward to see you po. Okay. Dakal na salamat. Kabalen ko, Engineer Yodge, na sabi ko very proud ko po na kapamilatan niyo may realized niya po ining RoboQuest keng Central Luzon po ne. May atong niya pong kabalening kayabe tamong may concept, kayabe dang may conceptualize po kay ning RoboQuest. At sana po, may dinan lino po, retang misconception tamo po kay nga robotics kapamilatan ng engineer. At sabi tamo po, kung naano po itang lawe tamong makasanting, king kakatamo pong community, king kakatamo pong pamibiyebye, suportahan tamo po ne po. King pa magbalik tamo po kabalen, magkanta tamo pa, and of course, gambulan tayo, ing amanong siswan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. O nano nga sabi ko kabalen, kabilising oras ne po. Sabihan tayo po nga mabilisan at medin ang tampong lino tungkol kay nga robotics at king pami katagon po ngay ni ne. Palo ko panenayan nyo ne. Ing kasebyan tamong ngening aldo. Oy ni po ne, basan tayo po at po tati kayo pong patagal a komento.
Inglango po kanu at inukluking damulag. O yan, lawanye po ne, mas mata siya pa king damulag. Nano ya po yung kaya kayong panintindi. Kaya ni Kabalen. Nga na po nga, Anthony, yan, Guevara Lansford. Adapin ring matwa, bagya ka pa meragul king Gabon, na nakangkatas lawe king sarili mo. Dakal pong salamat kaya kayo, Koya. Nga na pong Gemma Rivera sa ese, awag! Awa po, dakal po makanyan ngeni, bagyala pa, mi kapera nung maghusgala ka rin kapara ng tao, bala mo nino na. Daman balo nung atin lang pagdalanan ng usganda, o bala mo daigne pa yung lango kab. Sana po nga Ching Gemma, dakala salamat at Ching Gemma. Jessie Cularina na po, feeling na boss ya mo rin at may kapagsipsip ya keng boss. Adyang manyira niya karang kayabe ng empleyado, makaya nga tiya sana, gawa na para mi pwesto ya. Yan, at niya pong ugot, ikong Jessie. Ko yung John Verpuno, bala, masanting niya yan kareng manungkulan ang po kareng bisa pang tagal. At ano pong kong Edgardo deng may sabing boss din, aliwa deng leader. Bali po Kabalen, sabi na po nitang kaya katamo nga may comment nantin, ano po kanong very timely kanu lakwas na ngayon nga tatagal ne. Bali po, madalas saya naman pong sabihan ni nga amanong mas mata siya pa yung lango king tikluan ng damulag. Kasi po 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 nga retang, bali na po retang politiko, po ta kaya tila po nga usan tamong, king term tam po nga kapampangan, na panupaya yun na rugo, makanyan tamo rugong kapampangan ne. Retang magtuta-tuta, nga po ne. Itang kain mo, burik sabihin, tayo po may menosan itang posisyon na burik sabihin, bodyguard niya mo, driver niya mo, pero po potang mas taya karen taong lalapit karetang politiko po nga retan for example po Bisaya po nga lumapit keng konsyal, keng mayor, keng vice mayor ne. Ila ring sasabat po takay anong kata sa termino ne, ano po nga po tarugong pakisabihan doretang tao bala mo rugo ila ring peg sa janda ne, po takay burida boss la naman, burida po tang neng kay po kasi ne uli nga kareng manungkulan po tayo tindaratang atila mong dadala nung nana burida muna la pang midinan ne po makanyan la puretang liwa kaila abe-abe dalam pero mapagdilensya la. O, di ba? Bala mo, tigumugot ka rin mapagdilensyang lango nga rin. Ano po? Kayo po Kabalen. Nangating kayong ugot ka rin mano tamo, i-share yun lang po. Bakang taapi pagkwentuhan tala po kay niking katamong programa. O yan po kong Oliver na may comment ya. Thank you very much. And looking forward ya po ikanoy kong Oliver Dison. Siguro po kitang katamong RoboQuest. Ingamanwa ng Koya. Kaya pami katago na ini, tara po, magkanta na po, tana pa mong ngugutugot ayan ne, kaya katamong amano, sabayan tayo po yung kanta ngayon. Kayangganan ning biening inuman, agyapang masakit, pakiagyuan mungan. Agyang manikal ka, kingkekang luklukan, mapibabata ka, basta kingumpukan. Kasakit na pala ning biening kalasing, mga uranan ka, mga puyat ka pa. Hanggang galing Aldo, titisan mo'y ta, palmuping magisan, alak aselira. Dingaliwang tao pa magsistido pa, deninang kalasing, rugumi paluaka. Makalunos-lunos, pilit-pilitan da, pakat naladila,
pagkwentula pa. Agyang sure-sure na lamuking dalan, makalunos-lunos, pilit lang talaka. Potang kairugo, uyta misakabla, ing luwa kuking mata, mangilit-ngilit na. Potang misagad ka, kagising mong ngabak, may bugmi bangon, uling may lasing ka. Ing sakit ning buntok, bala babangalan niya, yaning etabalo, masakit tagana. Agiyang may lasing ka, gustong ating okasyon, birthday ng kumpari, misunod ay no. Pilitan mong munta, mga lambot ka pa, yaning pamakiyabe, maswelong tagana. Kasakit na pala ning biening miminom, misan mipakyak ka, potang malasing ka. Ing sakripisyo yu, tutong emunano, dapat mirangal na, tinganggang laseng ko. Inspirasyong tutuke kong pamanyaptan, agyang 12 oras, misan kabukasan. Mga sugat ko pa, kingke kong dadalanan, anyapin with kayo, ikonggang lasenggo. Lakanilaw na metong po kareng inyawaranan tampong permiso bakan tapuret ang kantana damdaman tala po kay ni King Kaya katamong programa. Anyway, dakal pong salamat Miss Aiza Between. Magpasalamat ya po kay Kaya katamong kanong interesting and very timely topic about robotics. Thank you so much po. Aldoldo po, interesting lareng topic tamo at Ching Aiza kaya Aldoldo kayong manalbe. Bahit tayong pumayari, gambulan tayo po yung kaya katamong amanong siswan. Dagdagan tala rin kaya kayong amanong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day, batabat. O yan, ikiye po, harang niya po yan, friends. Apin po rin akakatamo na bawal ekaw pumalyaring loob. Mayari na po yung metang oras sa pamitalamitam tamo ngening webis. Nano pata, abayan nyo pong pasibayo bukas ne, keng biyernes siya po ita. 100 days tamo pala kabalen kabilis. 100 days before Giant Lantern Festival. Opo, yan itang paninayan tamong ligligang parol. At sing malago, dyan na lumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking napalit, Diyos orugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tunay makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang luto dang tatatak, king palasa, ring tila, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga, Miss ng Consuelo, king Pampanga.